Sefu wa APR Football Club watorotse bikavuga ko yaje yasinze agakurwa mu mwiherero arimo gusaba imbabazi. Umukinnyi wa APR Football Club n'Amavubi ukina mu kibuga hagati Niyonzima Olivier Sefu yakuwe mu mwiherero w'iyi kipe nyuma yo gufatwa yasohotse nta ruhushya yabiherewe, agafatwa n'abashinzwe umutekano muri iyi kipe. Amakuru avuga ko uyu mukinnyi yavuye mu mwiherero w'iyi kipe ku mugoroba w'ejo hashize kuwa gatanu, agenda nta ruhushya, agaruka saa 8 z'ijoro, aho byavugwaga ko yaje yasinze. Ubuyobozi buramufata buhita bumukura mu mwiherero. Umunyamabanga wa APR Football Club Masabo Michel yabwiye H.Innocent ko uyu musore aribyo yasohotse nta ruhushya, ariko ubu arimo gusaba imbabazi kandi nabo bakaba babona nta gikuba cyacitse. Ati Sefu Niyonzima yarasitaye rwose akora ikosa, kuri ubu arimo arasaba imbabazi nubwo ataratubwira icyabimuteye, ariko bibaho, umwana mu muryango yakosa uretse kutabishyigikira, ariko bibaho twebwe turabifata nk'ikosa umuhungu yakora mu rugo. Ibyo kuba yarafashwe yasinze, yagize ati bashobora kuba babonye icyo cyuho bakameneramo bakamwongerera, ariko twe tubifata tubifata gisiporutifu. Umwana ashobora gucika iyo bibaye bwa mbere. Ufata umwanya wo guhana atari ugukubita ikinyafu ukamubwira amakosa ye. Uti ikindi gihe niba wari ufite akabazo ubibwira ubuyobozi bukagufasha, utarinze kurengera ngo ukore ibidakorwa. Kugeza uyu munsi uyu mukinnyi yahise akurwa mu mwiherero, ndetse ngo ari no mu kato ahantu ha wenyine kuko atari kujya mu bandi, kandi yarenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Ngo ikibazo cye kirimo kwigaho n'ubuyobozi, bivuze ko atazakina umukino wa shampiyona wa APR FC izakinamo na Police FC ku munsi w'ejo ku cyumweru. Kugeza ubu Olivier Sefu nyuma y'uko afashwe yasinze, ariko bikaba bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye mu bakinnyi b'Abanyarwanda, aho mu ikipe ya Musanze, aho Onesme yarwanye na Mutebi Rashid, induru ziravuga. Umutoza Kanavaro wasimbuye Seninga Innocent ahitamo guhagarika imyitozo igihe kitageze, kuko yabonaga bigiye gufata indi ntera. Aho kugeza ubu ngubu mu ikipe ya Musanze, Mutebi Rashid kugeza ubu ngubu ari ikibazo gikomeye cyane, kandi umusaruro we ari mukeya. Kugeza ubu ngubu bigenda biteza impagarara zikomeye za hato na hatoya. Kugeza ubu ngubu myugariro w'ikipe y'igihugu, akaba na myugariro wa Police FC, akaba na kapiteni wungirije muri Police FC Usengimana Faustin, yababajwe no kwizihiza isabukuru yabuze sekuru. Umugore we yamuvuze imyato. Myugariro wa Police FC n'Amavubi Usengimana Faustin uyu munsi yizihije isabukuru y'amavuko, aho avuga ko ikintu cyamubaje ari uko ayijihije yabuze umuntu w'ingenzi mu buzima bwe wamushyigikiraga muri ruhago we, ari we sekuru byarasi. Uriya tariki ya 11 Kamena Usengimana Faustin yizihiza isabukuru y'amavuko. Kuri iyi nshuro akaba yizihiza isabukuru y'imyaka 27. Abinyujije kuri stati ye, umugore Bayingana Daniela bafitanye umwana w'umuhungu witwa Usengimana Wayne Kelly, mu magambo meza y'urukundo yamwifurije isabukuru nziza y'amavuko. Ati isabukuru nziza rukundo rwanjye, umutima wanjye, umugabo wanjye, inshuti magara yanjye, papa w'abana bacu, ndishimira ubuzima bwawe uyu munsi. Imana yarakoze kukurema ikaguha ubuzima kuri iyi tariki, ikakurinda, hanyuma ikanampuza nawe. Uri umugabo udasanzwe, warakoze kuza mu buzima bwanjye, warakoze kumpitamo nkakubera umugore na mama w'abana bawe, warakoze urukundo nkunda njye na Kay. Yakomeje avuga ko we n'umuhungu we bahirwa kuba bamufite kuko adasinzira ku bwabo, akora cyane kugira ngo babeho bishimye. Ati warakoze kubw'ubwitange udasiba gukora kugira ngo tubeho neza. Ndahirwa kuba nkufite nk'umutware wanjye. Kay arahirwa kuba afite papa nkawe. Muri make uri umugisha kuri twebwe. Imana ishobora byose turayikuragije muri uyu mwaka, turasenze ngo iguhaze, iguhe kurama, ikurinde ubugingo, iguhe gutera imbere muri byose, igusubize bya bindi byose udahwema gusengera. Ni mu izina rya Yesu nsenze, amen. Turagukunda bitangira ingano urukundo rwanjye. Usengimana Faustin kuri iyi nshuro yizihiza isabukuru y'imyaka 21 yabwiye H.Innocent ko yishimira uko Imana igenda imufasha, kandi akanishimira uko yiyubatse afite umuryango kugeza ubu ngubu yanabyaye. Ati cyanshimishije ni uko nijihiza isabukuru mfite umuryango, narabyaye mfite n'umuhungu. Akomeza avuga ko icyamubaje ari uko sekuru wamushyigikiye mu rugendo rwe rwa ruhago yujuje imyaka 27 yamaze kwitaba Imana. Ati icyambabaje ni uko nyigize sokuru
sogokuru wanjye ubyara papa yavuye mu buzima kandi naramukundaga cyane, niwe muntu wanshyigikiye mu rugendo rwa ruhago cyane. Usengimana Faustin ni umwe mu bakinnyi bake b'Abanyarwanda bakinnye igikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 17 cyabereye muri Mexique muri 2011. Mu Rwanda yakiniye amakipe akomeye nka APR Football Club, Rayon Sports na Police FC kugeza ubu ngubu agikinira. Yishimira ko uyu mwaka yawizihije isabukuru afite umuryango wuzuye kugeza uyu munsi. Faustin akaba arimo gukinira ikipe y'igipolisi cy'u Rwanda. Nubwo ibi ngibi kandi bikomeje kugenda biba, we akavuga ko icyari kimuraje inshinga ari uko yagombaga nibura kuzakina imwe mu makipe akomeye hano mu Rwanda, kandi zose yamaze kuzikinira. Akamodoka gatoya ka miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda kazanye umupira mu kibuga katumye benshi bacika ururondogoro. Byatunguye benshi cyane, yaba abakinnyi bari mu kibuga, abafana bari ku kibuga ndetse n'abareberaga umupira kuri za televiziyo ubwo babonaga akamodoka gatoya. Umushoferi ariko kazanye umupira wari ugiye gukinwa mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu tariki ya 11 Kamena 2021 mu mujyi wa Roma mu Butaliyani kuri Stadio Olimpico habereye ibirori by'akataraboneka byo gufungura ku mugaragaro irushanwa rya Euro 2020. Byagaragayemo udushya twinshi nyuma y'uko amakipe yari amaze kuririmba indirimbo zubahiriza ibihugu byombi, amakipe yiteguye gutangira umukino gusa nta mupira wari uri mu kibuga. Bitera amatsiko abatari bake. Saa 2:59 nibwo akamodoka gatoya katagira umushoferi kari mu bwoko bwa Volkswagen kinjiye mu kibuga gatwaye umupira wari ugiye gukinwa, bituma benshi bacika ururondogoro. Aka kamodoka kaje gahagarara iruhande rw'umusifuzi w'Umuholandi wayoboye umukino Dan Mackay. afata umupira agahita gakata byihuse gasubira inyuma. Binyuze ku mbuga nkoranyambaga, abakunzi b'umupira w'amaguru bavuze byinshi, gusa benshi muri bo batangaje bavuga ko iri rushanwa riteguye neza kandi mu buryo bwihariye. Aka kamodoka kazanye uyu mupira wakinwe muri Euro 2020 kakozwe n'uruganda rwa Volkswagen, kakaba kagura amadolari 40,000 hafi miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Umukino wafunguye irushanwa rya Euro 2020 warangiye Ubutaliyani butsinze Turiki ibitego 3-0. Akamodoka gato katagira umushoferi niko kazanye mu kibuga umupira wakinwe mu mukino wafunguye mu Euro. Kugeza ubu ngubu nubwo aka kamodoka katangaje benshi, kapiteni w'Ubutaliyani Chiellini yatangajwe bikomeye n'aka kamodoka kuko kagaragaraga mu buryo bwiza kandi buri wese yifuje kugira ikintu yakabonaho. Gusa icyagaragaye ni uko aka kamodoka katangaje benshi, kandi abari bakurikiye umupira yaba ari ku mateleviziyo yaba ari he, buri wese yarakabonye yumva karatangaje. Buri wese yabonaga ko ari ibitangaje, buri wese ntabwo yari yiteguye ko ari uko biri bugende. Jose Mourinho yahishuye ibanga rikomeye ryatumye Cristiano Ronaldo aba igihangange ku isi. Umutoza Jose Mourinho yatangaje ko Cristiano Ronaldo akomoka mu gihugu kimwe cya Portugal, atajya arangazwa n'abamugereranya na Lionel Messi, ahubwo icyatumye aba igihangange ari inyota yo guca uduhigo. Nubwo Juventus ititwaye neza mu mwaka w'imikino ushize, ariko uyu munyaportugal yakoze agashya mu marushanwa yose atsinda ibitego 36. Ronaldo w'imyaka 36 yatwaye igikombe cya Copa Italia mu mwaka ushize, kibe cya 34 yatwaye mu mateka y'umukinnyi. Jose Mourinho watoje Ronaldo muri Real Madrid yatangarije Talksport ko uyu mukinnyi w'umunyabigwi yageze kuri byose kubera inyota ahorana yo guca uduhigo. Ati abantu bose bavuga bimwe, nanjye nabivuga ko atagifite imyaka 25 ahubwo afite 36. Ntabwo yatsinze ariko uyu mwaka yatsinze bingahe? 36. Imibare ye irivugira kandi ndatekereza ko ari nayo imutwara umunyabigwi. Izina rye riri mu mazina azahora mu mupira w'amaguru. Yishyiramo imbaraga bitewe n'uduhigo ashaka gutwara, Ballon d'Or no kuba umukinnyi watsinze ibitego byinshi inshuro nyinshi cyane. Arashaka gukina ikindi gikombe cy'isi. Mourinho yavuze ko Ronaldo atababazwa n'uko bamugereranya na Messi, ndetse ngo abona byamutera imbaraga no gukora cyane ngo amuzi nk'umukinnyi ufite imitekerereze yo ku rwego rwo hejuru. Ibyo ngibyo atabiha agaciro, ahubwo we akomeza gukora cyane agasubira. Sefo APR Football Club watorotse bikavuga ko yaje yasinze agakurwa mu mwiherero arimo gusaba imbabazi. Umukinnyi wa APR Football Club n'Amavubi ukina mu kibuga hagati Niyonzima Olivier Sefu yakuwe mu mwiherero w'iyi kipe nyuma yo gufatwa yasohotse nta ruhushya yabiherewe, agafatwa n'abashinzwe umutekano
muri iyi kipe. Amakuru avuga ko uyu mukinnyi yavuye mu mwiherero w'iyi kipe ku mugoroba w'ejo hashize kuwa gatanu, agenda nta ruhushya, agaruka saa munani z'ijoro, aho byavugwaga ko